det det skal.สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องอีสานเดนมาร์กนะคะพี่น้องขออภัยที่หายไปหลายวันนะคะช่วงนี้ก็อากาศหนาวหน้าหนาวไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรให้ตื่นเต้นให้ทำนะคะอากาศช่วงนี้มันหนาวจริงๆค่ะพี่น้องก็มีแค่บางวันที่แดดออกนะคะพี่น้องจ๋าถึงแม้ว่าอากาศหนาวนะคะเด็กน้อยก็อยากจะออกไปเที่ยวเหมือนเดิมนะคะเห็นแล้วก็น่าสงสารนะคะสองสาวอยากไปเที่ยวสวนสัตว์ค่ะฟ้าก็เลยจะพาลูกไปนะคะวันที่ถ่ายคลิปนี้ก็คือเป็นวันที่28นะคะวันเสาร์ที่28ที่ผ่านมานะคะ Vi skal i zoologisk have. Skal I zoologisk have? Ja. Nå. Glæder jeg til det? Ja. Ja, okay. มนเพิ่งจะตัดคลิปเสร็จนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะพี่น้องก็จะเป็นคลิปที่ฟ้าพาสองสาวไปเดินเล่นสวนสัตว์นะคะในวันที่บรรยากาศติด-5นะคะมนก็ไม่ได้ไปด้วยนะคะเพราะว่าไปทำงานเห็นแล้วก็อดสงสารลูกไม่ได้นะคะยังไงก็ตามสองสาวไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะคลิปนี้มนอาจจะไม่ได้อธิบายอะไรมากนะคะยังไงต้องขออภัยด้วยค่ะ Ja. Nu er vi her. Ja, okay. Så. Hey. 4 styks. Nej. Og hvor gamle? 2 og 4. 2 og 4. Bare sluk. Bare sluk. Åh. 1000 ben. Den er stor, her. Der er sådan nogle store insekter. Ja. Ej. Herinde er der sådan nogle små biler. Ja. Den ene er sikkert indenfor. Kan du huske, hvad der er i dem alle sammen? Nå? Ikke noget? Nej. Der er ikke noget vand. Der er ikke noget vand? Skulle der være vand? Nå. Hvad er det? Hvad er det?
slanger og frøer. Ja. De kan spise slanger. Kun en. Det er påfugl. Tror du den kælen? Hvad? Den er flot. Den er flot. Smuk. Kom, vi skal lige hele vejen rundt en gang og kigge. Eller er det en alligator? Det ved jeg da ikke. Det er en krokogator. Nå, det er en alligator. Krokogator. Får ikke noget. Den kigger på mig. Nå. Jeg går ud. Går du ude? Ja. Okay, så gå ud. Jeg synes, jeg vil. Fordi jeg vil lege. Ja, ja. Nu skal jeg se. Det er en muldvarpskud, eller hvad? Hvad? Bare en bunke jord. Eller sand. Tror du, det var et muldvarpeskud? Jo. Nej, det er det ikke. I skal ikke gå derud. Eller... Kom. Hvor er legepladsen? Ja. Sådan en der. Ja. Nå. Kom. Ja, vi går derhen, når vi har kigget her. Kom. Hvad er det? Nå. Er det det? Der er også en ko. Det er ikke en rigtig ko. Er det ikke en rigtig ko? Nej, Hvad er det så? det er bare en hård plastikko. En hård plastikko. Nej, en metalko. Nå, okay. Se far, det er frosset. Det hele frosset, se. Ja, det kan jeg godt se. Alt vandet er frosset. Prøv at tænke, hvis skildpadderne er nede under vandet. Jeg tror, der er skildpadder i. Kom, vi går over til legepladsen. Jeg har liv. Jeg vil hellere i sandkasse. I hvad? Sandkasse. Ja, våd. Den er over ved legepladsen. Kom, så går det over. Så.
Nå, er du bange, så lad være. Det var sjovt. Vil du prøve? Så tager jeg en video, at vi rutscher ned ad træet. Henne. Der er nok ikke nogen. Hvor er den nu? Hvor er der i midten? Jo. Er det der? Ja. Hvor er der ikke? Det ved jeg ikke. Prøv at finde et eller andet sted. Er det her? Ja. Så står vi her. Den kan jeg så findeก่อน Mami. Jeg ved ikke. ทุ Nej. Hvordan måske? โอเคมันหนาวเนาะ Det der vand, det var frosset, og vi prøvede at smide sten på, men de knækkede ikke rigtig. อืม Der, hvor vi spiste ærter. ยะที่ว่าที่ Der, og så der vandet, det er helt frosset. Alt vandet er รอโล frosset. Og vi har prøvet at smide nogle sten på, โอเค så virker ikke. นอน Spiste de ærter derude? ยะ Ja, der var det med solskin. Skal vi købe ærter derude? nej vi købte noget mad med men har bare Det ikke gjorde vi ikke. købt noget mad med til jer Nej. Det var heller ikke så lang tid, อืม fordi far fryser. เนาะ Fryser. far fryser og børn gør ikke Jeg tror ikke. Det er sådan.แล้วไฟยาล่ะลูกไฟสนุกไหม Og sjovt. อืม Hvad skal vi i morgen? พรุ่งนี้แม่ก็ไปทำงานอีกเช่นเคยแต่พรุ่งนี้แม่เลิกไวหน่อยนะเลิกบ่ายโมงนะ Far, hvad skal du i morgen? Nu kører det da lige så og sådan. Ah. อันนี้ก็ได้ Ja, hvad nu? ช่วงนี้น้องพยายามเจริญอาหารมากนะคะ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6 โมงนะ6 โมงเย็นทานข้าวใช่ไหม แล้วช่วงหลังๆวันนี้พยายามต้องกินข้าวก่อนนอนทุกวันนะคะ สังเกตดูที่แก้มนะคะ แก้มป่องนะคะ แม่ก็ป่องเหมือนกันพยายามก็ป่องเหมือนกันสรุปแก้มป่องกันทั้งบ้านเลยนะ บ๊ายบาย Bye-bye. แกะบ๊ายบาย Bye bye. บ๊ายบาย